Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi October ni som pariat ania kartop kan lo thengle ta thlir tu le ngai thatu jongjong te kar thar hlim taka chongkai thau turin du sakna chi bai kan buk thau chau ane inrem na zonga inrem na het lo ber mai ceasefire agreement Israel-Hamas sin an sign chu engtiklai po ke chethut thai din huna ading deu ranga anin rem na thu thung hi ale lam Palestine Hamas firfiak poltele Israel po hian an zom tlonting thailo ve a heiwang hian in puton na le boina chi rang han na ya engtiklai point chanchin thar haum deu rang ane chuwangin chanchin thar langsar zul deu te han report ngal mol maila nizan dar som pakha tarik ma deu khat khan Israel military te chuan Hamas ovin Gaza mission rong than khat te han mubel nia hria tania karle lama chuan mission rong te Israel kuta an hlan thei habei seyomani hantia hemin hulok hian Hamas ten an mission jinga rong pakhat chu zan reilam panga Israel kuta ron hlan le tantum dona Gaza Israel sipai ta chu ruang lo dong song turin hanin buat sai me kani tin Israel Channel 12 chuan report an ron naya mitang in thlengton na boi puya phurkwal vel tu ber Red Cross chuan thu chua hanon siam zuita Red Cross motor ta chuan Gaza Hamas ten mission ruang han lo hlan na tur mun panin an kalme kani ti han puanga Hamas chuan mission ruang an lo hlan tur hi nimin ninga nia lei hnuaya an leiver tunnel chimatranga an lak chuania mase tunge ni ti hi an soi theilawani ti an puang bok ane Gaza pumpuya hian lei hnuaya leiver tam tak akal thur sungmaya chungzinga hatam jok chu Israel sepai ten han ti chim saktoa video footage tranga halan dan chuan Hamas ho te hian tunnel chimvel hi khol mangin an laina sakhop maya miruang an zongani ti an soya nimin lama kanron report tong khan Israel chuan hetiangan chetvel na hi atakani an ring chialawa dot le lemchana thilmai ni tin halo soito hane Mase Arab media te chuan nizan lama report an pek danin Hamas top official chuan mission ruang Israel hena hanlan mek hi Gaza chim lampang khan ni Syria Hamat town residential complex sa lein huai thuk takatranga han lai chuani ti han report ane ti chuan lein huaya hunrei tak loin phum to ani thaya Tel Aviv khopuya Abu Kabir Forensic Institute chuan tungeni ti finfia tur hian ni ni ai po nga angai mai thaini tin thu chua an siam zuita hane Gaza Stripa Israel sepai te kuta Red Cross chuan mission rong hi hanhlan phota ti chuan India taima tukin jingdar thumle chan ve hapel nu khan Israel sepai te ven himna hnuaya Gaza Strip atangin Tel Aviv khopuya Abu Kabir Forensic Institute ta hian anon hroithleng ta hane Voin chamhalampang dar kole chan ve hapel nu khan The Times of Israel in report an pek dan chuan Hamas ten Gaza tranga mission ruang andon chua chu forensic exam tranga hen dikani nuwa Elihua Churchill Margalit tania ama hi kumsam sari le pangami October ni sari kumsang ni somni pathuma kibus niros munatranga Hamas howin mana Gaza han hroi jingami kha hania Hamas howin Israel atanga an kitnapa an mantazinga damroi lober pol hania December ni khat kumsang hi somni pathum khan IDF ta chuan Hamas howin an thata mase ruang hi Hamas ho kuta Gaza alo mekani ti alo puang to ane achan chin kan han soinwal chan chu Israel ngai hathalo ane Hamas firfiak polten athini ti IDF tenena an hriat tiratangin kumni don mai hani toa tichuan Hamas howin nimina arwangan mu chona nia han soi khanianis le ache vel an lu chilna po kum khat chuang ani dai to boka arei lo thayang bera chut point kum khat chuang zat chu lei hnuai tanela hian leiwungin alo vur to ania chuwangin forensic scientist te point tungeni ti finfia tur hian ngor taka na an tho point hun raizok ni ni ai tlem lo an mamo turangai ani lain rang taka ani na zongjong an khra chuak thai tamai hi Israel ngai athachialawa khanianis area nilovin Gaza city a Israel sipai ten anvalu chil mabak Hamas sovin an control area lein hnuai puka khoya mo da that na hanayani anringa inrem na thung sia mani nuwa khan Hamas so ten Gaza mun tranga chung miruang ta chu an phurkwal ta nia an ngai boka Hebrai media chuan mithiam expert ho ngai po athalawa Abu Kabir Forensic Hospital a hian engwanga thinge ni tile engti khuna thinge ni ti finfiana tan ataksa tangin sample than khat te enfia zui turin lak rot na au mekani hanti
ti chuan Hamas sovin Israel mi an thren te record atanga halan dan chuan ruang som pariat Hamas ho hian an la kol mek turangai ani hetianga Israel ngai thalo taka hanom mek lai hian Hamas chuan an Ralthuam te tun an tumlawa hunenge machan chungatan Gaza rorel na ken ko chunjom zel han tumani ti han puangta ane hemi chungchanga hian Reuters le The Jerusalem Post ten report an pek dan chuan Hamas Politburo an member senior tak Mohammed Nazal chuan Hamas chuan Ralthuam noi bole ti bo chu han dulowa Gaza ven himna security ken ko chunjom zel kan du ni hatia Ralthuam te tung tura minti na disarmament hi o ti le ai tin kan chang thailawa dikta ka soi chuan he project khi eng tiangin nge kalpuyani dona hei hian enge tumbera engwangin nge kan Ralthuam chu midang hnena kan hlanang hei ba ka hian tu hnena nge Ralthuam te chu kan hlananga inven himna tu Ralthuam engma kan nei to lo hnuwa Israel hian kan chunga engtin nge thilati don ti po soilok thei ani lowani hati hei ba ka hian Mohammed Nazal hian Hamas hian Gaza hian interim period chungin security control nei chunjom zel hatumani hatia Massachusetts Gaza peace plan nen chuan ruam hanai nang lo le thilin person dai anita Reuters chuan Hamas Politburo senior member hian Hamas ho Ralthuam tuntirna tur disarmament chu anpom lawani ti chiang takina soya hei hian US sin indona ti top tuma ruam hanna hasiama hian harsana lian takaumani ti chiang takina tilanga hei hi Hamas ho chak taka hanron indinthar lena tur Israelin alhau thone mem chu anem hetel bokani anti ti chuan interim period anti hi hun lailok ti maila Gaza sarkar thar din ani ma in siam rem hun chunga tan Hamas chuan Gaza ven himna security lampang kai noi jongjong chu an kutada an phuta ti chuan interim period chunga hian indona wanga Gaza chena tam tak thengle tlusop mek chu din tharle ani thaina turin kumnga chunga tan interim period hi puan an phut bok ane ti chuan Hamas roi tulu ho Hamas Politburo ho an tom khom na le ven himna pek ani na mun khata capital Doha khopuya interview an nei na he thu hi Mohammed Nazal chuan asoi chuak ane ti chuan kan Ralthuam te tun kan dulowa kumnga chunga tan Gaza hian rorel chunjom kan du ni hati Reuters chuan Hamas ho ten kotler vela mi puiten tha chungchang zotin engwanga that nge an ni ti le tutengen ni ti an zota heta po hian Mohammed Nazal hian Hamas ho chu thiama chantir hlea in dolai khan dan bo chen tam tak le min do dalna pomjam thai melo thil thleng tam tak ngawma Gazami heng kotlera hanti lumte hi misual ramle namphat san tu thitura hanchung thu rel tlak te hanni ati The Jerusalem Post chuan President Trump chuan anorna ber chu Ralthuam li sak hi hania Hamas sian amha in hemichung changa hian an ngai dan po an lo soinual toa mase tun tumanga chiang taka Ralthuam li sak an nol thu hi an la soi ngai lo ani ti chuan The Jerusalem Post hian report an pek chunjom dan chuan Nazal thusaya hian Gaza indona ti top vek thaina tur daltu lian tak pakhat chu asoi chuak ta hei hian Gaza indona ti top na tur thuthlung chu ati hlam zui dona tuna hian phase 1 kalpui chawaneya Gaza in rel bolna chungchang le Hamas ho Ralthuam tundan tur chungchanga in biak na po nei alani main Gaza mun ranga tran mun tur siam thramek Hamas ho te hian an nolani ti an puangta Israel top diplomat thren khat ten hena tanga kan thudon dan chuan Hamas ho hian lein hnuaya han leiver ti chiat to te po siam thatle tumin man lamek zoka miruang jon na han thoklo anti Israel chuan indona ti topna tura point som ni hi hapom veka Hamas chuan stage 1 big ka mitang in thleng ton anram tia inrem na thuthung siam lai khan mi khren ruang te hi an kuta aom lawani ti chiang taka soilan na an nei lawani khati hun lai khan Hamas chuan harsat na an nei mai theini tiro chu an soi chuaka mase tun thleng hian ruang tam jok chu an kuta alom mekka Israel kuta an hlan du lawani anti tichuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Israel Defense Minister Israel kat chuan indo ti tomna tur kong ni chawma Hamas ho ten an Ralthuam te an tungvek turania mi khren jongjong te an vain athile adam te po Israel kuta an hlan vek turania chung te chu rang takin Hamas hian an pom halani lo chuan in remna thuthunga tang hian Israel chu ai nuk do kang hanti The Times of Israel chuan Hamas Politburo Mohammed Nazal Reuters sin an komna hian Hamas chuan danang taka Palestine ramdin an phut bokani ti asoya tichuan heta po hian Hamas ho ro relati topna lampang nilovin
rampon lampang atagin Palestine mi puitetan sarkar din sakmat tur ani lawa Palestine mi puiten rodel tura han thantlin chu tu te poni sela chungmi te chuan Gaza hian rowan rel jok turani hati ti chuan Israel chuan Hamas ho thilphut jongjong hi apom don lawani ti atilang ngala ngai thayani hantia achan chu nizan khan the Times of Israel in report an pek dan chuan IDF te chuan Khan Yunis le ache vela Hamas ho tunnel te ti chiain air strike kan vanai juita ani Hamas ho hian an tunnel te hi an mangle ngei ni ti ashriata Gaza chim lampang southern Gaza Khan Yunis le ache vela Israel sipaite omna site lampang ron nai taka tunnel atangin Hamas firfiak pol ho an ron chuaka Ralthuam hlom tak tak an kenawangin Israel sipaite tan hei hi thil hlom tak ania IDF te chuan ground na hanin nu dona line chu pel an dulowa mase van boru katangin fighter jet mangin an beijuita hane hei baka hian Rafah area vela tunnel atangin firfiak pol te hanon chuk boka heng lever atanga Hamas firfiak pol engemozat ron chuak te hian an hai vayom Israel sipaite chu hanon kap ta chiam maya Mase he tiang thil hi atheng thut thayani ti IDF te chuan an hriat awangin ama dei tangin inrin lok na hanlo nei towa hei wang hian Hamas so ron bei thut na laka tang hian Israel sipai jinga hliam le nunna chan anom lo hlo ane mase he tianga firfiak polte bei na han tole ta ka wang hian Israel sipai te chuan van boruak lampang atangin nat takin han beile ta Hamas so lever atanga han ron chuana tunnel chu nasa takin ti chiat zui ani ta bok ane Mikhren ruangte Israel kuta hlan kim anlani lo wang hian Israel chuan mipuita mit mai veng thongin tun thleng hi chuan do thai takin Hamas hoin an beinate na taka changle ta Gaza indona pangaya kirle turin thutluk na anla siam ri lo chau ania report tranga halan dan chuan Hamas ho hi Gaza mun tranga tran mun khoin hanin siam rem meka Gaza peace plan lam han hoi to lo tin Azias chuan an report ani The Times of Israel chuan nizan darso marik madewa report an pek dan chuan heng mun hia chau hian Hamas ho te hi han chelawa janin thleng hian Gaza mun tranga silai apuak le meka tukin lampanga pokhan Gaza city a zaitun venga yellow line an ti chu in ka hai thutlung hnuaya sipaite in hnudona mun ania yellow line ron paltlang tum hian Palestine firfiak polten lir thai chu rang mangin Israel sipaite omna lampang an ron pana mun hlataka hanla omlai tangin IDF te chuan heng lir thai te hi lom thai an ni ti an lo chin chia towa ti chuan Gaza city zaitun venga yellow line an ron thendon trepa hian IDF te chuan ron kal chun zom tolo turle kirle turin hriat tirna han pea maselir thai mang hian Israel sipaite omna lam hanon panjela yellow line hi hanon cross strap toa IDF te chuan warning shot nain silai trum khat nan met puaka kirle turin han hriat tira mase chu chuan omzia hanai chuan lo wangin yellow line cross tuma ron kal mek Hamas firfiak khota chu nasatakin han kap zuita hane he thil thenga hian Israel sipaite ron chei boy tu jingami hi engemazat anthini ti report ania mase Palestine media ten an report dan chuan henglir thaya chuang te hi Palestinian civil mi te an Ralthuam na hmuna tanga an chen na hmuna kirle turte hania chung Palestine mi Ralthuam civilian te chu Israel sipaiten tam takan thata tam takin liam an tur bokani hanti mase IDF te chuan kan beite hi Hamas firfiak pol gunmen te hania hei baka hian Palestinian te hi Gaza Israelin athunun mek na hmuna lut lo turle sipai te nai lo turin voitam tak vaukhana pe kan lo ni towa inram na thuthlung angin mipuite poin yellow line hi anpel athiang lo boka tu te poni sela inram na thuthlung hnuaya danang takin IDF te chuan man la ni hanti Middle East hian Israel Palestine Hamas ho tein kara in ka hai thuthlung puan ani mek lai le mitang in thlengton tura inram na thuthlung hnuaya ano mek lain tumtam tak Ralthuam le tharum mangain beina Gaza hian athleng towa hei wang hian arang thayang perin Hamas ho Ralthuam tun tirna Hamas disarmament hi arang thayang perin face truatan kalpui chun zom halwat atulani tin Agents France Press chuan an reporta Gaza mun tranga Hamas ho ten Palestine mi militia ho te han thata kothera mi puite mulain rap thak tak takin han kap hluma Hamas thlop tu Palestine mi pui jingami hengemazat ten Israel sipai te ti boitumin yellow line voitam tak han pel to boka Gaza city Rafah le Khan Yunis chevela te Israel sipai in nudona hmuna ommek te
Hamas so ten pan chilin in ka na tumenge mozat na thleng to boka Yellow Line Crossing fighter jet le drone mangin IDF ten airstrike an nei to boka heng boina lo chuana chan hi chin felvat hi thilpoi mo berani antibok Tichuan AFP an update anei dan chuan European Union chuan US President Donald Trump an Gaza peace plan noya Hamas te Ralthuam ti bopui turin thiamna bik nei tele sumle pai manga tranpuina pek dan tur chungchang te an ngai to me kani ti an reporta President Trump chuan Hamas le Israel in ka haina thuthung chungchanga hian Europe ramte inrol ve hlei thailo khopin asira ada Masa hetiang hinima sela in ram na thuthung hi thataka ti hlotlin ani thaina turin ramsom ni le pasariom na European Union chuan he in ram na ti hlotlin na tur konga hian eng tiangin nge in rol na han nei ve thayanga eng rol nge kan play thayang ti ngai tuin han soi ho me kani antibok hei baka hian in ram na tinget tu tur le boina chua chunjom lo na tura International Stabilization Force din na tura hian President Donald Trump chuan arwam manna Europe ramte atelwa Israel chevela Muslim ramtrang te herom manna hian antel thunga mase chu Israel tan hian thilhim lo tak ani thaya mase European Union chuan technical support kan pek bak chu President Donald Trump an min no langin European sipai te intervention anin rolna engma aumdon lo antibok hetiang kara hian Turkey sarkar chuan Disaster relief lampanga expert somriat chuangjat maite Gaza anthonani ti alopuang towa mase the Times of Israel in an report dan chuan voin chama dar kwale achan ve thleng khachuan Israel hian Gaza lu tir hanla phallawa Gaza le Egypt pinrina bordara Turkey tim te hian Israel in Gazan lu anram ti sakna ngakin manro changkang tak tenen an ngak mekani ti an reporta Turkey lampang chuan sabat ani wangin Israel chuan voin hian lu aram ti don lo nin han soya naktuk Sunday lampanga hian Turkey tim te hi an lu thei an bai se ni ti an puanga mase Israel hian sabat ni wanga lu tir phal lo ani lo mai thaya achan chu Israel hian thil lo thon pahni an nei ani pakhatna chuan en thlakna tan man chi timaila Israel reconnaissance plane le drone ten munhla takatangin mitangin thlengton lai kha an lo vil ranga Israel chuan thilrin hel pakhat an neya mitangin thlengton lai khan drone le reconnaissance plane ten an mu thailo na tur hian Hamas sowin Israel mi an thren thren khat ta chu Palestine tol chung mi angin thuam no an hak tira khang mi te kha uluk takin Israel chuan achui zui zela mirkhen ron chua to jinga hian chung mi te chu han tel lo ni in Israel chuan a hrebok ani ti chuan Turkey tim te hi Gaza an lu tani chuan Israel tan thlir hran a har sa to dona Hamas mirkhen an chui mek chu nasa takin ati khotlai thei tura an ngai bok ani diharet chuan hemi point chungchanga hian Israel chuan Gaza thil thlen dan hi uluk taka chui zui ol sam thaina turin ramdang mi an lu hi adu lo hrim ani anti Tichuan point ni na hi an hlo thon lian berania Turkish team te hi manro lian le changkang tak tenen Gaza hian an lu tani chuan Hamas so te tana tran munram chang siam sak tu le lei hnuaya han leiver tunnel chi rang te siam that lena tan hian an manro kan lu tur te hi thil trangkai tak ani dona leivera leivung in no te then fai saka Hamas sovin olsam taka an man le mai thai turin rang taka an va siam sakani chuan kumni chung Israel in Gaza in dona kalpuya operation how tak mai anei nate Hamas so lever tam tak alo ti chet to te chu engma lova achua donani ti chuan Hamas so ten an Ralthuam tun an du lo wangin inrem na thuthung hi a hlotlin an ring lo boka chutiang ani chuan in dona chu chun zom ani le ngai dona mase tunnel te siam that sak an lo ni to chuan Israel hian beipui thak na han kalpui tan tirang deu thoa how tak khan Hamas so tunnel te ti chet na tho angai le dona chu in ka hai chung po hian Israel chuan an thil ven thon ber ania Israel do dal tu le Hamas thop tu Turkey team te hian chung thil chu an van ti saklawang ti soi thayani lawani hanti Israel media rang te point tunnel chungchanga boina hi antar lang deuh veka I-24 chuan Israel hian tundin hmuna po hian thil hlo thon lian tak pakhat anaya maserem ti lo thei ani lo boka Hamas chuan an mi hren ruang te an zong ani ti chuan lamin tunnel chi rang mun tam taka an lai meka heng leiver chi ranga Kolian tak mga leivung an pai chona mun te hi Israel chuan a thei china a chin chia mek zela a chan chu remna thuthung hi a ke chiata in donan tran leni chuan Hamas so ten heng leiver hi olsam takin an lu thei phadon ani tin an report ani
hei hi adik mai thaya achan chu Israel hian mihren te jong tolo tur le tanel lai tolo tur hian anti chialo na mihren jong te Hamas ho te hian anom na mun an threveka an kolveka ni ti hi Israel chuan an la soi rang ane tichon tukin khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chuan Hamas ne na in ka hai thu thlung an siam chu apom tlatani ti apong non lea mase Hamas hian fesuana hian mihren jong te athi le dampo anron chhovek turania tunthleng hian anron chhokim dulawa Hamas hian mihren ruangte omna mun hi an thrachiang hlea inrem na thu thung hnuaya mihren jong te Israel kuta hlan kim hun tur hun tiam chin chu haral toa chutiang bokin Hamas so Ralthuam lisa khun tur po aral to boka tichon tuna hian an hun na top to ne Hamas hian chuan lam tur engma an nei to lo ati engtin nge thilakal zel don ti hi hriat thiam har reviewa voin chanu dan ni arik madeu hret khan the Times of Israel chuan nizan khan West Bank settlementa aviator muna silai mangain ka na le in beina hathenga helai muna hian Israel sipai te rang takin tirlu ngalan nia he boina chokchok tu Palestinian mi te hi tunthleng hian Israel sipai ten West Bank ka Palestinian ho chena mun vela anjong mekani tin han report ani Azias chuan hetianga inrem na thuthlunga harsat na haum chaumek lai hian Gaza peace deal hi thataka kalpuyani thaina turin Donald Trump Middle East Special Envoy Steve Witkoff chuan naktuk jan pathiani jana hian Middle East panin athok chok dona inbiagram na thok tu mediator tanen Egypta inbiak na dei tura ruam man ania heiba ka hian Steve Witkoff hian Israel atlo dona Gaza po Hamas military hruaitu te muturin alu ngai rinani anti tichuan azias hian Gaza le West Bank hi khovela in ka haina thuthung hnuaya silai apua hnem berna hmunani anti